دماش تمسون هجاز صباح رشيد از خلک ایرو هفوینا ارکج ولا پیشکشکم مجرم ایرو لسر روشا داوی روجاوای کردستان یا اولهی هروها آبوری و سیاسی روجاوای کردستان میوان من الاستودیو ما مستخالد علی سروکن نورتیا انا کسی لهرما کردستان ما مستخالد بخیر هات برنامه هفوینا ارکه سپاس بوها و تو میوانی خود توجیه خیلی دبنیش ما مستخالد برای هر چیز خوازم مجوان بریار داوی برای پیاده دست بکم اف بریارا باجان لسر هر برهمکی هر کسی که انتاج بده برهمی هب باجل سردینه این وی بریاری چاول بینه یعنی باوریان بده یعنی اف بریارات حالی جی خلقه که د سیاست پیاده دیمشاندن یعنی او سیاست جی کات شو مثلا اف سرچاوه مروی بین آنیه آبوری بنه لکردستان سوری بیم چوا بکارن بدز و بینو تو نبکنه تده یعنی او وکو هزکی یعنی وکو هزکی وکو ایدئولوژیا خو مثلا سرهاتی آواکرن اف پارتیا ها یعنی او خوازن جواته کی گروه ارگانیزه بکنه یعنی مثلا نظری که نظریه مثلا تغلغل السلطة يعني تغلغل السلطة تشتي هري بسيطة اف نورمال اف د سيستم استبدادي ده توليتاري ده دين مشاندن تور ده اوت خوازن ت سرچاوي ده تنبي يا هاتنه اجدر وي كنترول اوابي هر تشتكي هيجي هجر هبجي دوي بشكي واي سركي تدهبي يعني مثلا او بشكي مثلا بشكي مظن اجداهات خلقي مثلا بيبد بيننا او خوشريكي ويجي بينن تده يعني هر تشتكي هبت روج آواده او خود بينن خدانه وي کسی دیتر وکو کلاه کی تدن ایش دکن او خدان بریارن تده يعني وجاوي رجه دینن راکن بكيف خونه يكم تشته هزكي بامبري خنا بينن كوي رخن بكن وهم قبول جناكن يعني بس باوجنا هل وستوك انجمن جوي برياري تشيا يعني باوريام ده يعني هلوستك مثلا هلوستاوي وكو زنجيره کارم پیاده تکرن یعنی تشتکی جه شرمزاریه اف شرمزاریه هد هلیت جبر تأثیراوی گل کی مازن لسر هبونا کردستان سوری سر هبونا کرداد کردستان سوری ده لبر یعنی اگر بو روشا سیاسی خلق گلک بازان بو عسکری گلک یور وقتی مسئله خوارن و خوراک روزانه ده نکاری جیان خبر دوام کی فاف کسی ما اینجی درک بنده یعنی باره کی هری مازن تو جیان یکی گریدی یعنی تشتکی ویتونه تشتاتيجي تبيرا شريك بيده وبامبري ويت تشكي نديده يعني تنا تشكي تدير هر تشتي ويد خويده فيعني باوريا من وقت مو لبنيري مو لو حكي كشتي لبنيري يعني اف شو ما وادكن اف ما بس توا يلفر بسكن يان تني يعني بياده يعني خلاك كي كتشكا خلاك حري مصدر يعني PKK تیوری و سیاسی چیه؟ چه تخوازه جبهه که تخوازه جواتا کی چرنگی بده ناسکرین یعنی او جواتا تخوازه بده ناسکرین جواتا کی براستی ترسناکی پرمازنه یعنی دوام سروی بسکنه انو PKK چه جواتی نمونه دادی تخوازه چه جواتی چکی تخوازه چه بها هنه چه قیم هنه جواتی ده تنبکی چه تشتي مهنا الفر او دجات ياويتكي او باشكرت بيجي يعني بلكي ام بزلالي سر ناسكن بس مخابن يعني داخوازاتي كرنت خوازي هر تشتكي روشلات انا فراز ده هر تشتكي جواتا كردي ده برنگكي ديتر بكي برنگكي پوچواني هم ما في كردي هم داخوازا كردان بصاد سالان ده گوبرچي آزادينه گوبرسكري كي واينه توي هي اوجي تنت كي لسر آست جواتي جي کوملگای جوات جی گوران کارین بنگهی دکی دارنستاندنا نافبرا مالباتی خوب خواده بله بریا چند روزان چاودره کی سیاسی روزاوی کردستانش بازار قامش لو دگشتا که هنوچاین آرکیدا گود اف بریارین وسا یک یه بریا پیاده تنل سر گل کرد روزاوی کردستانیا اف کسین دن اف عرب خريستيان افدي سروان ناجي بجي كرن من وكو انجمن في كي تشاود بينا يعني هابونا پیاده سوری ده باتفاقی امنی هاتیه بوکالت رژیم سوری هاتیه يعني خطا سرکی ده کنترل کرنا نتوا كردت كردستان سوريته يعني نتوي ديتر بيكاتي ديتر تيده او دبن دقافك ديتر جبر نونري واهنين نونري هاگر خريستيان بن كنيسه هيا
پیاده نکاری در باسی کنیسه ببین عشیر عرب و هنه چندونه کی و هنه اوجی رژیم سر بسر تکلایی وارد کی و جار بجار ناکوکیش نابرواده شد پیاده ایرو وظیفه کی و اساسی هبو او وظیفه وجه سر شورش کو بهل کرد به دنگ ببن تبلی شورش نبن دویم بی کرون هزک کو جدلا امنیت سوری جدلا استخبارات سوری بامبر چالاکوان و پارتی سیاسی کردی سکین بو خوابشندان نون کرن شورش زیادتر نبن اف وظیفه بی یعنی پیادت سوری دهات آوا کرن به وظیفه وحده کرن ایروجی وقتی وی یعنی از گلکی از گوتناوی پسند کمه وقتی تی کرن او تشتوي صد لسر كردات مشاندم يه ديترجي سر بيكاتي ديترجي يختي هجر هبنجي او باتفاق باستخبارات سوريا راتكرن جبر ولي مشاندن جبر او ننو نري وايم استخبارات سوريا قبول ناكي او خابين نري وايتر راست بغوتن براغ هاندن ويتشتي غوتن بس وقتي غها بيكاتي ديتريد مثلا كردستان سوري ده هنگي دوي ديسان توافق شبه نافبراوا وهزي امني سوري ده حتى بكم تنسيق كده وكنت الحسك تشيبون وقالك حلال درباص بنجبرينا وجل عليك دي هنك جاركفان سياسي الفيجن اف بريال نوها جبو والا كرنا روجافاي كردستان جي كردانه او جي دكوا خدمتها رجيم اسد يعني امكارن قوتنا عبد الله وجلان فقرن يعني وكو سروكي ريبري باكاكي ريبري باكاكي 1970 باشكره بزلالي قوتيه يعني قوتيه كرد برزگريكا كردات سوري ده تونه قوتيه كرد جباكر هاتنا باشور هاتنا باشور هاتنا بن خط يعني كردستان سوري و ايرو امواق سياستك دكن هنگي شربو امواد وگرين باكر اف سياستا ام دكن جي راضيبون دولت سوري السره يعني ايرو اف مثلا نمدستا صالح كريا يان آلدار كريا يان جميل بايق كريا اف بنگها سياستا و استراتيجيتا پگا سر هاتي اوا کرن کو كردستان سوري يكم تشت وكو بارگه كيش خراب بينه به پیونديه و لگل رژيم بعث لگل استخبارات و دويم تشت انه كرد سوري وكو كرتكي سياسي بامبر تركيا ولي بكارانين ور كشاخوال قلب تركيا او جي برازي بيونا حكمت سوري بوجبر سوريا او كرت بكارتاني ايروجي وقت في سياسه مش عندنا لبر او ب حتى ايرو برسنبونا كرد هبونا كردستان سوري ببيرو باوري وادتونه لبر او هر سياستك ايرو سوري تمشاندن تماشا حتى راغاندنا سياسه تكرن سياسه بكرد سوري تكرن او سياسه ارمان جاوي كردستان باكور نعمل تركيا يعني ايرو كرد سوري هموجي هزار شهيد جي هنا او هزار شهيد جي او حميد بن وسيله كان غايتك كده او وسيله جي تشي بين كوكيا خوا سركي بتركيا راو تنمشان بل يوم سد علي ديجي نها امريكا لعليكي وروسيا جي لعليكي هر يك بجيريا يا باجدك بجيريا هيزن سوريا ديمقراطيه كو نافل خادكن افش برشيا يعني نقشه السوري نقشه كي راسي بر آلوزه بر معقده يعني نهائيرو يعني شورش السوري يعني هر جاري ديم يعني راسي مو ليفا غري قالوا شورش السوري تشيبو يخلق بامبر رژیم رابون پیاده و نصره و داعش من رابون اف سیاست رژیمی که کاری افرازات بن افرنگ دوی رژیمینه اگر داعش به اگر پیاده به اگر نصره به افرنگ ویدیترن افرنگ شورش يعني امكان بيجن ثوره مضاد اف يعني يا هاتا كرن كو شورش الديمقراطي السوري ولي سكنان اف بون يرو السوري ده هزي هين نهزي بسري خونه هزن بوكاله يجدكنا يرو امريكا ما ترسيكي هري مازن داعش دبينه تيرور ام هميج دبين داعش وتيرور اسلامي اصولي ما ترسيكي مازن لسر روشلاتا نافين ولسر دنياي هميه ايرو اوت خوازه فايدج چه قوت العرضي ببينه بيخد في شريده يعني نها حتى دما تالي مثلا احرار الشام جيش الاسلام قالوا اف غورت يوري خوي سياسي يعني شاتي دالاوها يعني هزن اسلامي اصولي تكفيرينه بس امريكا چما بكاردينه قبول ناكه بن تيرور جبر وان بكارتينه شري خو بامبر داعش ده به لهستوك خويت هندري سوري دجي پیاده جي هر وی وارد يعني پیاده نکاریه به لهزوانه کی سیاسی نکاریه به شریکه کی سیاسی امریکا را نه روسیا را وک قوته کی عسکری مقاوله به هاتیه کرن جبامبري بنتاغونه به شرط کرنم او شرطی اگر نتیجه بیا سیاسی نبی او خوینا محمی بلاج دشه و بلکه یکم نمونه و صورت اشکال البروری خویا کردن بلکه منبج نزدیک 2000
خورت ده شهید بنا خورت و کچ بله. جا آسایش و جا بیپکی او به بریارکی سیاسی پیش در باز بنویده بله اتفاق واه بو لگل امریکا و لگل ترکی باش دار بونته کو امی آزاد کنه امی جه درکبنه بله اجبر چه جبر خو بدن قبول کرن جبو بکارن وقتی شر دکنه بساتن کشتن بس بامبری مکاسب مالی تن ورگرتن یعنی این وقتی تشوی شریده کی وید کی او مکاسب بهتر مکاسب سلطوی مالی نتیکرن او واب کارتین بله العالیه که دیجی دو بریا دروجان شانده که حکومت رژیم اسد کوش دو وزیران پیکات وزیر تندرستی و وزیر ادارات محلي كو رژیم بنافدكه هاتبون قامشلو لقامشلو البرافخانه قامشلو بشان دكار بريا بهديرا جفيابون هن في كي تشاد بينا كم بيد يعني ام يعني دوي ام تشتا وصفه حقيقي بدن بله بيدي وكيلك اش رخصتنا رژیم سوریش دورا کورسانا سوریه تیبت جزیره عفرین کوبانه يعني بيد ناس سياستك ايشكي خدك بسريقه بس ايش وي سركي چيه انه وكالته اساسيه وي چيه انه اداره منطقيه تكرن او اداره استخباراتيه اداره مدنيه او تكرن بتوجيهات جهاز امني اداره سوري بويت يكرن ده بياده في وظيفه راي بياده تناقضاوي تنه جغيني وي قياداوي عسكري الشامي بو الشامي جي توجيهات ورغرتن شون درباسي قاهره واجب حتى انه دستكي نظام جي حتى بو نيف اوبوزيسيوني وادا جي وري له سندن او اف كاركي دسبيك ده او كار كرنا ايروجي ومنسجما بير بله السيرفي كي جي برسا كاري بريا فاديك و برسا دستيات تندرستيه عبير حساف شاندا جوازير تندرستيه رژیم خواست بو کو دربانا بشینه روجاوای کردستان تایباتی دغرا جزیره ده همان دمه دا کو بریا دمکی کو تقینا خامش لو چه بو همان کسی گوت ام درمان جهرما کردستان نخوازن کن گو ور خواستن ام جواب خوازن این وی گه چواد بین وظیفه يعني انها اف مكمله جواب برستيج برينها يعني بله. وظيفه بهدي بله برش رژیم تخوازن جهرما کردستان وظيفه او شركرن ونهشتنا حزر نتوي كردستاني كردستان سوريا يعني ايرو او وقت ما قلت انه او برياره والسر كردا صاد صابتي مشان سر بيكاديتن مشان او الجماعه دفي قضيه قومي كردي سوريا نمينه ايرو حزر نتوي كردي سوريا سر نمينه يكم دجمن اش بياديره ايرو كردستان سوريا هيزن نتوي كردينة كردستان سوريا لبرويجي نا او هيزن نتوي نا او رهندي وابعاد واي كردستاني هجر هبنا قبولناك نتيده يعني باور كرن مثلا ويروجي جواتك وهبي يكي خريستياني فر قبول نبو درباز جبر قبولناك على بيكاتي كردستان باشور تده بجدار اوجي يعني بفرميجي على كردستاني على مثلا يا في هرميه لور ويجي قبولناك نوري بلند يعني او تشتكي بكردستان بونا سوريا هبه او قبولي ناكن او دجمنه خويا كم لبرويجي تملي سياسي ده او بعرب را بفلاره بداعش را بنصره بريجيم را بتركا را بهر كسي را دكارن بهفدو بكنو اتفاقي بكنو بكنتشنا بلش برش برژیم ردکن حتی نه بورن اکرنا بس چند و چند رکشن جن مذاکرن حتی نه چون سری برش یه و رژیم تجشن سری یه و هر دو عالی ناشن سری جبر وظیفه و شرمه وظیفه و او کو فکر نتوی کو قوت نتوا کردی تمثیل دکت روجاوای کردستان ده تو نبکته ده يعني او فكر نبس كردستان ده تنكريت باشورده لباكور ده جي تنكريه سياستك بقشتي تكرن يعني ايرو وقتها مثلا ام ليبنرنا يعني انا كسا نبا برتيا پیاده دکی یان صالح مسلم کی آلدار خلیل دکی يعني ايرو ام بامبرتيا يعني هزكي برمزن ام بامبرتيا PKK دكن منظومه خويا امني واستخباراتي و منظومه خويا مافياوي و بجريدان خويا اقليمي و في حميه و ام بامبرتيا واخد كن بهمو يعني همو تجتماعي متواضع بشتكي يعني ام و امكانيات خويا ضعيف ام بامبرتيا مازن يا وادكن اف كس يعني يكم تشت يعني باشكره تيوري وايا يعني يكم او تفكركي تهزكي نتوي كردي قبولناكنا دويام او يعني تقبل كرن جافا كرنا بنجهكي نتوي رجيد كردستان سوريا قبولناكن دخوازن
دەسەڵاتێکی ئاواکن بە بیرۆ باوەریە خۆ ئەو بیرۆ باوەریەوە هەم مەسەلا نەتەوی پاش بێقێ هەم بکارێ جواتێکی نو گۆرخۆ ئاواکێ ئەو جواتی یعنی ترسێ هەموو بیرۆ باوەریە جواتا کوردینە بەڵێ مستەمە هەر ناوبەرێکی و من جارێکدی تەڤەگەرن بە تەماشەوان هێژا ناوبەرێک و جارێکدی ئەمراوەتگەرن تماشاوان هێژا جارێک دیدەن باش جاردێ من میوانێ خوا مامۆستا خالد عەلی سەرۆکی نۆرتیانە کەسێ لە هەرێما کوردستانی وەدگەرن مامۆستا خالد جاردی بخێراتە لە ستودیا ئەرکێ ئەم دخوازم هەر مژارێک دی ئەوشی مژارە بەردەوامیە گرتنا ئەندام و سەرکرد و ئالیگرێن ئەنە کەسەیە ji ber çi hetanha serkird û endam û alîgerên we di zindanê pêdê dane û rojane ev girtin zêdetir dibe ku duh jî ji bawerim du kes hatin girtin. راستی پێشی دێت سەر vê babetê silavê بۆ berxwedaniya we lîder û kadrê partiyê siyasî nav ene kesê de taybet pedekesê û partiya pedekesê ku bêhtirî sekirdayetiyê ve îro zindanê wê de ne yanî berxwedanekî pir mezin dikin û îro jî ev îrada berxwedanê ku heyî ku sibe jî çalakiyê bidin û çalakiyê xwe berdewam bikin di hundirê welat de dibin sitemkariya herî xirab de ya peyadê dê meşandin ez pîroz dikim û cihzet bilendayî ye yanî peyade yanî وقتی هێزێکی عسکری بە قووەتێکی مەزن منطقە هەمی کۆنتترۆل کردیە دەسەڵاتێک بەژێمی چێ کردیە هێزێکی سیاسی بامبەری وێ دەرکەوێ خۆپێشندانێکی داخوایانێکی دەردخێنی پرسیار ئەوە چما پەیادێش واتترسێ چما وا دەگری بەڵێ چما ینی ئەف پرسیار پێویستە ئەنە کەسێر سەرخوا بسەکنێ بزانێت چ قاس قیمەتێکی نەتەوی مەزن هەیە بزانێت چ قاس هێویل سەر هەیە ji ber hebûna hêviya hebûna Kurdistana Sûdî îro li ser wê girê daye bi hemû lawazbûna wê bi hemû zeîfbûnê pedekesê bi hemû efan ene kesê wekû Encûmena Niştimanî Kurdî hemû gavê wê lawaz ew hêviya hebûna Kurdistana Sûdî werde heye ew lawazbûna wê jî belkî ne ji tiştekî yanî bi taqeta wê hatiye kirin hatiye kirin Kurdistana Sûrî û Sûrî bi giştî dewletekî jiyana siyasî tê de tune bû ev encûman hate kirin ev encûman nekarî ser bikarê gor qûnaxê bimeşe ji ber yanî rewşa şoreşa Sûrî ji destê Sûriya tevayî derket dervebû bes her wiha yekem hêz îro jî li ser bîrobaweriyê şoreşa Sûrî mabêt hundirê Sûrî bi giştî de Encûmena Niştimanî Kurdî hêza herî yekem û herî xurt di çarçêwa Sûrî de wekû dewlet kokarî wekû hêzekî siyasî destê xwe tevlî şerê gemar neke bazirganiyê bi xelk û bîro baweriyê xelkê û azadiyê neke ene kesê ew e îro ene kesê va bîro baweriyê xwe matirsikî herî mezin li ser proja peyedê tê çêkirin matirsiya wê çi ye peyedê du sê tiştê wê serekî hene jê ditirse yekem hezra netewî Kurdî ku ene kesê xwedbînê xwedî jê re xwedbînê muebir xwedbînê gelê Kurdistana Sûrî jî xwe wê hêviya xwe de dibînin ku ene kesê bîro baweriya waye ya netewî Kurdî duyem ku wekû fikrê demokratî liberalî ku bingehekî serekî bîro baweriya wê he peyede hiç bîro bawerî bêtine ku ew jiyanekî dixwaze jiyanekî yekreng jiyanekî tolîtar ew jiyana ku kopîk bê ji jiyana هتری نازیت یان کمالیزم یان بعثیتی کاری بچه تکل کش و همیاب گشتی او مترسیه مثلا نقطه دیترجی کو دموکراسیته کو مجلس و کو هزکی سیاسی بیرو باوریاوی به دموکراسیتی هوا به فرالایانیه کو پیاده کو گلکی بحث دموکراتیت که دجمنی کی دموکراتیتی حتی نفوید و کو ریخرا و کو ریخستن دجمنی دموکراتیت ده فاف هر سه خالص سرکینه کوی بهله
پیاده دجمنکی هری سرکی خوده ده انا کسی دبینه و لبر ویدی ایو شری پر دوام شد یعنی ایر وقتی نه عملیات نرنه کوگهای وی قیناغی مثلا بروجانه خلقتی گرتن بروجانه خلق بنچافتی تیراواندن بريار خرابتين مشاندن او بريار يعني بلا ام دوي باوريه دبن كو بيدي يتشني خراب ترجيبكي اليوم مستعف سركرد واندام واليجرين و حتى انها لكودرينا من تشل سروال زانا يعني يكم تشت يعني او سركرد سياسي بيرو باوريا و بقضية وهاي بنتوا وهاي وقت خدانا پیش ريبرتيا في گلی کرنه او حساب کشتنی کردیا حساب گرتنی کردیا و هر تشتک جهابي ام بيرو باورن و خبري واجي يعني يه بر خدانا خبر دوام کن و بسرکی بلند جي بکارن حتى زندان واده جي يه وافري ديمقراطيات بكن فري كردايتيه بكن او توردن تر زانستی فرمی توننه تو سردان توننه او برنگی تکلیا وارد کرن به پیسترین دولت و هیز و مافیا ممکنه وی تکلایه بکن به حضور خلک برافینن و به سروشین کن تریانه دنوانه خود تو هیزی دیتر افتش جماعتونه جبر هگر ام بحثا چند خاله کی بکن شقاره وکه پرنسیب دینانه او جی پیچوانه وی تکلایه بیارد کنه خاله دویم او زانین سرتونه ترينا دانا خلقي ودعوة ديتنا چون الجماجي يعني وكو براي وزاروكي ورينا دانا كساكي ببينا يعني يك خبر متكاري الفربيجي يعني إيرو جي بارتي مجلسي ش مجلسي تي خواستن لقضية خودي در كوي لقرتي خودي در كوي كو بكاري في خباتا مدني پیش بخين ایرو ام بامبر دو بجارده سرکینه پککی پیاده خوازه وکو نمونه ویل باکور کرین وکو باشور کرین وکو روشلات حتی درجه که کمتر کرین دخوازه مل کرسانا سوری مدحفت بو شرکی ناوخه کردی ارمان جاویا سرکی دوا گرتنان دوا تنگای ده کو ما بکینه قیناغه کی گو ام راجن تفنگی بامبر هفدو ام هفدو تنبکن وقتیش را مراهش تفنگی ارمان جاویا سرکی دبی جبر وقتی کرد و شر کردی چیبون برسگری کانه توی به گاونی گل کی مثلا پاشت که یعنی ایرو مجلس خیار اویا یا هری مهم اوه کو انو شر کردی بهره انترناتیفی ببینه انترناتیف کو انجمن و بریار دای کون خونیشاندان الدار بخوا بریان ها گراو مرچیبون دکر خونیشاندان دکر اف خونیشاندان هاج بوچیا مادام هون زانن بسوده گرتی و نای بردن تامن و کوت بيجه منظومه کی تروریستی را دکر و کوت بيجه منظومه کی استبدادی او منظومه استبدادی یعنی کوپی کی گمارترش سیستما بعث یعنی بعث ایرو ام لبنيرن يعني دو حاله برنيزيكي هفن يعني روشنها مجلس تيدا وكو روشا 2011 گلی آزادی سوریه ده گلی شورشگر سرانسری سوریه ده کوچه درکتن بخوا پیشندان سیویل رژیم السر ایش کر حتی کر شر نوخوا ام بین هادری باوچی پیادن هادی سویت کی پیادت خوازه مد دفته وی قیناغه گرتناوی السر بانش کفته او بو جبر سرگوند دیتر او بو لیدانا خلکی او بو دوی برنگ گلی خراب وقتی دچه سر شبک در دگری نیو پیش زاروکی و پیش باوی و ایهانوات کی وقتی روزنامه‌وانا ایهانوات کی وقتی مثلا بختیار گرتن پیش زاروکاوی کچک جعده رواندن بره يعني اف حالاتي هي تين كرن دخوازن ما ببن وي قيناغا شري كردي جبو قضيه كردستاني بقشتي روجاواي كرساني ده بمري ديدم ام وقتين بجن نانو تعدالينا بي ايرو ام سرد كيفن وقتي ام بكارن ام خباطه مدني پیش بيخن ام بکارن برنگه کی فعالتر خردتر ام هندور ده پیک بین ام بکارن مثلا ام بکارن اعتصامات بکن ام بکارن اضرابات بکن ام بکارن مطرسیه کی مزن لسر پیاده چکنه پیاده ایرو معزقه کی پرمازن ده ایرو تسویق خو کریا وکو تفنگ کی شکریرا وکو بندقیه للايجار جم پککی جم روسیا به جم امریکا به جم نظام به جم کی به بلا او بین نقطه دیتر ده ایرو مجلس تکلای کی دولی پر باش بیره خاله مهم تی تکرن چیه او خال او تی بکاری تی هزا خوا دیپلماسی پیشتر بخی
تبكاري ملاتي خوا بهتر خستن بكي هر وها في نقطه داجي ايرو ام يعني ام پیشیا گاوه کی پر مهمه پیوست ام بگرانی سر بسکن ام سر ایش بکنم کنگره مجلسی دوی رفرم کی پر باش دور دوی اصلاح حق آلیات مجلسی دوریم بس باورم چند پروژه جی بوده که هنر یک جواجی کو هل بجارتنه ها يعني او اليات مهم يعني ها خقافه هري جرنج بيشامه يعني بشتي مثلا تفعيله مثلا خباطه مدني كاريوي تشون اعتصامات او سلوري اشكرن خاله اساسي او كو منظومه مجلس وطني انجمن اجتماعي كردي كو وري اصلاح كرن شيء شان تشتي سركي تدهنا يكم يكم انه اليات قرار داني اتخاذ القرار انه تشاور استاندر آليات تنفيذ تشاور اف رنگ توافق قرار سياسي تندري مجلس دعاء كي برمز انه تي ده طرف بحتى تحميه بحسن بكي بكاري برياري بكي يعني عمليه بيجي برياري ناكنا دفي اف حاله كيف حاله كي عملي ديمقراطي ام بكار برياري كي سياسي بدن او بريارا سياسي جي آليات هبن بدن مشاهدن نبسكني ده فالفرد مجلس في كونغري ده بيش استحقاق كي برمز او استحقاق نب مجلس وغريدا يوكو مجلس ثاني وكو قضيه كردي بكشتي وغريدا مجلس هكر بكاري رفورم كي تشكي خو آوا بكي بو آليات خل بكي بكاري إرادة خو فرد بكي ومدافعات بيرو باوري خو بكي بامبري بيادي وريجيمي يان قضية كردي كردستان سوري ده بروت نبونه دش يعني إيرو 5 ساله ده تشتا بيادي كري ريجيما بعث وناصرية وجبلي و5 سالي 6 سالي ده نكارين بكن ام بامبري وحشكينا حقيقة ام بامبري يكينا بناوي كردا بخوينا كردا برنگ كردا بدنگ كردا دجمناتية هري مزن بامبري كردا دي مشاندن فالبروي پیوست مجلس بگرانی سر بسکنه بیرو باوری خونیب که باوری خب خلق خونیب که و آلیات و میکانیزم نو ببینه بکاره به چه خبات و تکوشین خو بامبری و هزار طاری بده مشاندل ولی گلکس پاس با مستخلت علی سروکی خود نورتی انا کسیل هری ما کردستان گلکس پاس دیرو میوانه استودیو آرکی بو گلکس پاس سپاس بود تماشاوان هجا ام گشتن داوی خلک اخوایرو حتی خلک دی ببین خیر و خشیده